إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أدرسمتك ودايت بمها بفلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كوريج درس توجا بيان بين يدي توحيد الألوهية دعائك الله سبحانه وتعالى على منك عملتا توحيدا إجوتا بهتم جهه توفيق دفون ميرج ألون من موضوع كي توحيد الربوبية. توحيد الربوبية توحيد كتيم بامي دني بيان رجع مهار ديوانا بامي بيان وني توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كي أي مكونك الله سبحانه وتعالى وروا إمها كمجا إكلانج إكوان تكو مكونك الله سبحانه وتعالى وروا إمها كمجا إكلانج إكوان تكرون أين إبس كمجا إكلانج يا إكوغا إهم فراتم أرغون من باور نكرون أي توحيد الربوبية. مثالك الرزق دبما مرuvuma diruvuma ware vesevuma gasveduvuma va davur kurevuma irohanda taritan aruva ussevuma mikan kammi Allah subhanahu wa taala mikainatu kureva kantatta min evves kamek garuman men ekalangiya hoga ehim farate baver ko gennuan ei tawhidur rububiyyah mikaunuga Allah subhanahu wa taala kureva huriha kamekga ekalangi ekkawan takurun ein evves kamegga ehim faraten algonum ekalangi ehba baaweri nukurun min kamegga ehim faratig baaweri man hagigatu ga nei evves kamegga ehim faratig baaweri men nei ei tabiigotun insan huriha insan qabul kurakan tatami mikaunuga Allah subhanahu wa taala mikurabba khantatta kimi ehim faratig behumen ekan kam ganwa kan Makkah musyrikun wasikan qabul kuri emi hunna sege emi hunge alkan kuramunda ilahun tak kurave warukan takken nu kami warwesseun iru handa taritan arugga usseun mibawatu kan tatta maruvva diruvun rizugu devun shifa devun mikan kamaki mi emi hunge ilahun tak kuladana wegen nuwa kan tattakkan emi hungas qabul kuri mi hamai kani uduge ver raskanagian nu faratakan nu kuravene kan tattakkan mi hun qabul kuri emma min kamegga algonmen Allah subhanahu wa taala yoge him farat baver ko genwane mi huriya kamegga ikawnuge ekalange mi kuravva huriya kamegga algonmen ekalange ekkawan takuruma mikeni tauhidur rububiyyah. Tauhidur rububiyyah den rububiyyah ne gifamini rabbuge lafz rabbuge lafzun rububiyya negi famini hema rabbuge maanattakan algonmen balalenje arabi bahuga rabbumi beenun kuravani kon maaneggato kon maanata heggato arabi bahuga rabbu waragina maanata huga beenun kuraifa ebahuri ar rabbu waragina maanata huga arabi bahuga beenun kuraifa ebahuri ege terega ar rabbuge maana ebade al malikuge maana المالك माने की वेरिया हमें फदाएं अर्रब इबाद अस्सय्यिद के माना है एक माने की साहिबा हमें फदाएं अर्रब इबाद
al mudabbir ge maana ge maane kaunuga kankan raabwa hingawa farai hama ifadai ar rabbu ibade al qayyim ge maana ge maane kainat belhedum qaim odigen wa farai hama ifadai ar rabbu ge maana ibade al murabbi ge maana ge maane ki tarbiyat kurwa farai hama ifadai ar rabbu ge maana ibade al mun'im ge maana ge maane ki ni'mal farai mi maana tahuga aribahuga ar rabbu asfami wani e rabbu ge lafzu mini rububiyya negifa Allah subhanahu wa ta'ala me rububiyya ge dashum rububiyya bayan kurabwa ekalange wahi kurabwa fa aitahuga rabbu ge maana asfami wani mi maana tahuga terin komme usmana ekka mi bayan vediya maana tahuga terin komme usmana ekka asfami then rabbu hama ekani rabbu ehen evs lafzaka nuguli asfiya e lafzu annani hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala ge zat afla ar rabb ei hama ekani Allah ge zat ehem farataka rabbu ge lafzu nisbaten nukuravene ar rabbu ge lafzu ehen lafzaka nuguli asfikamuka wanama ekaheriko ar rabbu ge lafzu waridwen asfikamuka wanama e lafzu beenu kuravene hama ekani Allah ge zat fulan ekani ei hama Allah ekamaku rabbu ge lafzu ehen lafzaka guligen asfikamu gawanama rabbu ge lafzu insana bes beenu kuravitana anaki insana bes nisbe kuravitana misalaka rabbul bait gege veriya erum rabbu ge maana annani veriya ge maana gannani rabbul bait gege veriya rabbul ibil jamal tahuge veriya egotang arai bahuga beenu kurai fa bahuri arai bahuga egota beenu kurai fa bahuri hadis tahuga se bahuri egotang asfa e qiyamatu ka alama tahuga terega jibril gafanu asallahu nabiyya suwal kuravima ekare gafanu bayan kuravi antalidal amatu rabbataha antalidal amatu rabbataha ei alu anghena enage sahib miha vihane enage sahib miha vihane tangen sahib ge maanaga sahibage maanaga rabbu asfai emma mihakan ene benu kuraifa insana kan nisbe kuraifa yani emma rabbu ge lafzu ehen lafzu ka gudikin asfiya mihakan bes nisbe kuraidan rabbu ge lafzu ekama ko rabbu ge lafzu ehen lafzu ka nuguli asfikam gawanama lafzu e lafzu benu kuran hame kan Allah me kan hamushkarage eruge veriya abraha ena gefulu muguraylan lashkar goyage mi ai asa makkah hisor kori burta makkah hisor ko makkah ge rabbe erum ena emme furtama mi feri gati abdul muttalib ge jamalta abdul muttalib en khabar li badage abdul muttalib abraha baddal kori abdul muttalib abraha baddal ko idalwani ana rabbu hadha al ibil timanne mi jamal tahgeriya ana rabbu hadhal ibil mi jamal tahgeriya kitimanne walil bait rabbun yahmi adi gefulak beswe rabbaku e rabbu e gefulu himay korwane etang abdul muttalib en idalo timanne mi jamal tahgeriya ki rabbu en benako timanne mi jamal tahge rabbaki veriya ki adi gefulak beswe rabbe veriyaku e rabbu ge fulo himay korwane Allah subhanahu wa ta'ala duni ge lashkar fonu bawa abraha ge lashkar hala korwa ge fulo himay korwi ade rabbu ehmima rabbu ge lafzu hame kan iddas lafzaka nuguli asukam gawana ma rabbu ge lafzu benu korwe hame kan Allah ekan ema mi rabbu ge lafzu mini rububiyya negifa kiti Qur'an ga rububiyya wantakam Allah subhanahu wa ta'ala ge rububiyya wantakam dalil qura ayat warabbas gina eta baawar ayatin ge bar Allah ga rububiyya dalil qura kiti Qur'an ga egen bayin ayat tangal gulu mire bayan Qur'an bitanga Allah subhanahu wa ta'ala ahi qurba fani alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah emha hamd ta'rife libodiga mani Allah ashe ekalange alam tahuge veri ilah alam tahuge rabbe ekalange
Rabbu. Alam take mikiyani Allah fiyawa kainatuga waha ichchakam mikane alam ta. Allah fiyawa dem bahuri ichch. Allah fiyawa dem bahuri ichch alam ta. Ma alam ta huga ver Rabbi Allah ki. Ekalangiyan emmeha amdu tarif elli bodigam wani. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Aneng ayatuga Allah wahi kurabba famiwani inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Hama kahon Allah subhanahu wa ta'ala rizq devwa raskalange. Dhul quwwah barge ver raskalange. Al matin hardanavante odigamba raskalange. Mi ayatuga sallallahu tinkamen eni bayan ko devwa fa rububiyawanta kamuga. Rizq devwa farai barge ver farai kalange avure barge de ibs faraten nei. Kalange avure barge de ibs faraten huriya kamegge macca emme furihama kuladumwante odigamba ila emme hardana ila. Anenga itu Allah berfirman innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah ekalang amur fulwa kan kashawari ekalang kamakan irada kurawwa hiduga ekamaka kun washe mifadain wahi kurawume fayakun ehi ekam bigendan ei hamai kana Allah ku mantab kamengi henge basmiya kan henge bas makhluq kan kamen nu eiki Allah subhanahu wa ta'ala kamakan irada kurawwa hidu ekamakan Allah wahi kurawani kun washe niyani gotaka ekamen gotaka ekalang edi wodigan nawa gotaka ekam bigendan ekalange fa'alul lima yurid ekalange edi wodigan nawa kame kurevumuge furihama kuladumantakan libodigan wa ila fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in adi faratig ay puluga huriha ichegge milku verikam wa faratuga hustahirwantakam ay ami ayatuga Allah rububiyyawantakam ge baykan tan eri bayan ko devva ei ekalange kamakan irada kurabba fiya ekamakan Allah wahi kurabbani kun washa eka ehindung ehindang ekame waane ekamaku makhulu akan nukurawene gotaka ekane ehama ekan Allah kurawene kan tatta huriha ichegge milku warikam bani Allah huriha jamle kainatu huriha ichegge milku warikam bani Allah muli duniye uduta taritaka hadu iramada tarita huriha ichge milku warikam bani Allah subhanahu wa ta'ala दुनिया का अलगुण में बेनुम पूरा हुरी है चकत्ता अंत मिल कोड के नॉन अल्लाह ये हुरी है चित्तू को फदांच है ये वैसे में कनु गंदे वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द उड़तका भी मुगे वारता मिवानी अल्लाह हुरी है चित्तू को फेम में दान बिमा उड़ा हुरी है चोना नुस को निकल आ गया इनमें फाहम हुरी है च वारता वगन दानी वैसे में यकने वैसे चिन्नु गंदे वेन दुनिया दमक Aneng ayat Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani waragina kan tatta rububiyya wantakam ga waragina kan tatta ayat Allah bayan ko devwa fewani inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar amaka hum urtaka bin heddewum gayya adi redwa tafat kurafum gayya wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas adi miistakunna faada kodde takecchagen e kanduga mi daturu faturu mikura ulandu tahu gayya والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء أدي أدون الله السوا فنغيا وبث فيها من كل دابة أدي فنغ زريان الله سبحانه وتعالى بينغدو ديروفم غيا أدي إيك زريان الله سبحانه وتعالى بيمتي كم ديريتك تي فتروفم غيا وتصريف الرياح أدي دور كرفم غيا لآيات لقوم يعقلون mi huriha kameggawe hekitake Allah subhanahu wa ta'ala huladumante odigannawa kamuge hekitake ei kombeka liqaumi yaqilun visna fikur qurabaya mikan kamuge we hekitake Allah huladumante odigannawa kamuge Allah odigemwa kamuge mikan tattakabbala lima huladumanta hikmai banta kalak odigemwa kan komme mi hakabes egene mi amille wakan tatta kennumiye mi ayat ka Allah bayan kurabwa mi wakan tatta urtaka bin heddewum gayya mi urta yar bodati udu dahuga mi otimi huri ha sayyara take planet take huri ha echmet udu dahuga e bodu udu hain udu e
pingano yang huriha penelto take Allah subhanahu tarita her bode tarita dunia bode tak gunai bodeti tarita ira handu dunia vrama bodeti iruwa seha bodu mi huriha icche mi hedde umuga Allah ge kuladum matak mi ha mawegenda visnali visna fikur ko fimi hakam mi takeccha visnali ma Allah subhanahu wa ta'ala kuladum matak ne nang ha mawegenda rabbaku odigem wakan enen ha mawegenda amillang ufedi fakuri echissennu ne amillang ufedi fakuri echissennu ei kiye etaketi ge masakke barabar komme do kuramunge dan adi hame kani etakecche kanjinu ne etaketi ge masakkatan algon balari kam gayes kullum fi falakin yasbahun komme do ko abadu sen komme echaka khanda edigam ba falaku ge tere ge etaketi wani datur kokkose abadu es en komme tariyaka ira handa khanda edigam ba falahu ge terega etaketi ewani abadus daturu kokkose ewani masakke takinge bakura komme to hako etaketi ha me dukhendo men neti ekan kamangal wono balali mar wonna ingen dana rabbaku odigem waka rabbaku ebawaka miwa dawr kura gotan algonum visnari kam goviyas adi Allah subhanahu wa ta'ala udum evessawani ware e ware ge zariya me sadi etakkam evgen ebade ege zariya bimun gas falage megan insanu ge kana insanu nami janawaru tahu kana uriya tayyar wenganani e fenu ge zariya adi bibimmati ge tabawar dire makhluqun nabi mani fatru wa Allah subhanahu wa ta'ala e uriya echka visnadima insanu kanyin nume tibawar dire takati lola fenna takicha lola nu fenna bawar takatiwes bibimmati ga Allah hadda wa huna atakunu kurave hagina makhluq dire makhluq huna atakunu kurave hagina bhavittavya salmon menna guna adakunu kurave bhavittavya adigi ayege adadu kinan alwanu guna ama Quran ehuriha ech Allahumma bimmati faturabah mani adi ege iturun ege ehuriha makhluqun ge rizqu ge kan tattavya sallallahu bala hatta wa bara mihuriha kama algon visna la kam gawana ma algon menna egi hama wegen dane uladum wanta khala kodigen waka rabbaku waka mikan tatta kini amilleka waka kan tatta kennu amille wakan tatta kennu hemma mikan kama algon visna lenje fikur kuranje visna fikur kura bayakatta Ibrahim sasil wegendani Quran getang ayat ga Allah bayan quraba fave visna fikur quraba mi ayat ga sallallahu bayan qurawani la ayatin liqaumin yaqilun visna fikur quraba ka ve hekitake Allah kuladu mantakam ke hekitake ena faal bayan wegendane Allah kuladu mantakam Allah rabbu mantakam ena bayan wegendane te visna fikur quraba ka visna fikur Quran gawa foti itang ayat ke Allah mukhatab Quran wa ya ulil albab e buddhiga hulwerinne visna fikur Quran mangal gon nan etam ayat ke Allah gawa da wa mi kaunu ka Allah hadwa hna kantat tak hadwa fa takichat yabami visna fikur Quran re abadus visna fikur Quran re erum alwan men rabb ha magenda erum rabbu ha mawegen erum algon menna rabbak kuranjihe qadaru algon menna kurave enune kanu kurave wama qadaru erum danmi ata wama qadarullah haqqa qadri mistakun Allah qadar kurun haqqu gen bagoto qadar nukuriye Allah haqqu gen bagoto algon menna qadar kurave gen dani Allah mi kaunu gal awafna kantan algon men visna fikur kurima engkam algon men mi kaunu ga Allah mi lawaf ma kan tatakawisna fikur Quran jene visna fikur kurima algon men Allah ge tauhidur rububiyyah ha ma genda aning ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurani Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah wahi qurani Allah alladhi khalaqakum Allah itibami hiddi ilah thumma razaqakum den
ekalange tiya ba mi rizqu deviyes ekalange tiya ba mi rizqu deviyes den tiya ba mi marubani wes ekalange den anekka giyamet hoge devna farad dirwani sam ekalange tiya ba mi kam guna bala tiya ba mi tiya shari ukura faraid tahuge tirega e bahuri heyye min kame tiya ba mi koddevene farate subhanallah amma yushrikun emi hum qura shirku amal takum allah mustahir wa matveri odigende tiba mi hum ti shari qura faraid tahuge tirega ti alkan qura faraid tahuge tirega e bahuri hege min kame kuravene farate allah mi qura ba ibs kame kuravene farate tinti qura alkan ta kine qura alkan ne geti ennu ngal haggo gamba farate mi huri hakame kurave farai mi huri hakama koladunwantay wodegen ba fara enne alkan hadgogen ba farataki ade mi bayin ayat bayan begen midiyai allah subhanahu wa taala ge rububiyya wantakama dalil qura allah ge rububiyya wantakama dalil qura mi ge bawra ayat ki to qur'an ge ebahuri ema mi algon men kurko bunanama allah subhanahu wa taala kurawwa huriha kamegga mi kaunuga waki kamen huriha kamegga den algon men badam vimi kamakimi allah kurawwa kamettomi Allah kurabba kamettomi ema kaunuga Allah kurabba huriha kamekka Allah ekawanta kur mane ki armi denegannen jehen alamge itiqad onnen jeheni ekamaki ei hamai kan Allah kurabba kamekkama ekamuga ekalangiya ekwe farat baaveru menni ekalangiya ekwe farat baaveru menni ema ei tauhidur rububiyyah tauhidur rububiyyah gin tauhidur rububiyyah ekalange makhluqunge macca sabit wa dalil tahuge terega di ba ade timbawategge dalil tauhidur rububiyyah ekalange makhluqunge macca sabit uma dalil pura dalil tahuge terega e ba ade timbawategge dalil egiten furatam bawatakam menani dalalatul fitra fitri gotum dalil pura Allah rububiyya wantakama fitri gotun dalil kuno mane ki fitri gotun emne tabi'i gotun Allah rububiyya wantakama nge dalil kure insana ke tabi'i insana ufadda Allah subhanahu wa taala ufaddawa fa wa goy ekamegge macce insana Allah haddawa fa wa goy nge dalil kure fitra tabi'i e dalil kure rabbaku odigen waakan e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rabba famani kullu mauludin yuladu ala alfitra komme kujjakos vihagen dunya macca mi annani fitratuga macca mane ki ekamegge macca Allah haddawa fa gotuge macca tabiyatu farihama tabiyatuga macca kujja mi annani dunya wujudam mi annani dunya ke wujudam mi annani mane ki rabbu qabul kurave gota kujja battan kurai fevani Budrati gotung ekujja battan kurai fevani rabba kodigen wakan qabulu kurave gota ehem begen ta makka ge mushrikun was qabulu kure rabba makka ge mushrikun rububiyyah iqrar ve mi masar je huni uluhiyya ge mi masar huni ararum takah qur'anatan hingagen di uluhiyya me duwa emi hon aj'al al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab aj'al al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab min qurani muhammad gafan wadagen kale gafan masakke pul qurani harban mi alqum qura hurya ilahun take en ilahakan hadalan heyye mi wahada ajab ur kamke ajab wanje war kamke en ilahakan hadalan mi masal ge huni uluhiyya rububiyyah ge mi musin karan no kura ki mi humna sebenge mi hum alqum qura amilla aittakum hadafa wa budutam e ki ebus kame kure faraj taken nunca ebus faraj taken nunca ehme ibrahim alayhis salam emi hum id quran diya bagutuga emi hum ge ilahun ta sunna fati kolli tala kudi kolli emi hum aywa ilahun tam ti kudi wefa ilahun tam ti kudi wefa emi hum sallam kun miyan ka harum ge ilahun ta kam fata ihanat ko ta kantam kuri ka ku bae denge hum nei ti man namen adwe hima ibrahim ti ilahun takam echi goa kan takura ibrahim gen spala ibrahim fan gen woni gen ibrahim fan sawal ko ibrahim fan gen ye bodu bude uriya kan kuri bodu kalang kalem ge bodu kalang ge uriya kan kuri
එයා සවාල් කුරාට කඩේ ඒ වාහක දෙකින්නා ඒ තිබුණ තේරෙන්නේ ඒ බොඩ බුදු බෙහෙට්ටි සලාවතු ඉබ්‍රාහිම් දෙපාන එමන විස්නා දෙපා බොඩ බුදු බෙහෙට්ටි උලියක් උදි බුදු තමයි 30 තලාස්නාවති කුරවාෆා බොඩ බුදු බෙහෙට්ටි එමන විස්නා දෙව මට්ටකයි බොඩ බුදු සවාල් කුරවාහේ කලෙම් කොබ්බලාහ බොඩ බුදු සවාල් කාකෝ එකන්තක් කුරි කලාංගේ වෙජ්ජියාදම් ගුණ දෙම් විස්තියනතා එමිහුන්ගේ නෆ්සු තක විස්නාදී ම නෆ්සු තංග මිහුන්ගේ බුණ නගනි ඉන්නකුම් අන්තුමුත් ظالمون කලේම ખુદතියනියාවෙ අමිල්ද නෆ්සු තකගේ උරියාමේ අල්ලාහ් කුර්ආන් ගොති බයන් කරේ එමිහුන් විස්නාදී ම නෆ්සු තංග මිහුන්ගේ ගෝනි කලේම ලතිෆාෆර්නකි කලේම තිතිබි අමිල්ද නෆ්සන් අනියාවෙ රිවෙගෙන් එයි අලකන් හක්වගෙන් වෆරායිත් තකන් නුනේ ඉද්ස් කමගේ එමෙ කුරි හුරි හකලාංගෙ තලාසුන්නාපති කුරේරුගා බොඩු බුදු එරියනක් මෙස්කමෙන් නුකුරම එනක් මෙස්කමෙන් නුකුරම ඒකේ බොලුගේ කොතර වජස්සන් ජස්සයිති පුප්පොලනි එකම් බස් දුර්කොල්ලේ වර කුල දානක යකන් ලිවිගෙන නුවේ එමි හුඟස්තනේ මි කවුනුගම කුරවා කුරවිගෙන් මිදා හුරි හකන් තත්තා කිමි හැම එකන උඩුගේ වරස් කනාගිය කුරවේ වර කන් තත්තක් මි තිමන්නම මි අලු කම්මි කුරා ෆරායිත්තක එවස් කහල ආරබ්බාරෙන් කමක නික්කන් තත්තා එක්කන් එමි හුන්න වසෙන්ගේ කුරාර වෙම් කම එමි තවහීද් රුබූබියන් ඉක්රාර වි ෆුරි හැමයි තවහීද් රුබූබියන් එමි ඉක්රාර වි එකන් අල්ලාහ් කුර්ආන් වල බයන් කොද්ද වාෆා අල්ලාහ් වයි කුරවනි වල ඉන් සඅල්තහුම් මන් ඛලකස් සමාවාති වල් අර්ද وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله عليه فانا بامن سوال قرافيا من خلق السماوات والارض ارتقى من هدوي كاپتو وسخر الشمس والقمر ادي ඉරාහඳ කියමන්තරි කොද්දෙවි කාපතෝ මෙන්න සුවාද ප්‍රවැෆිකම් ගවානම لا يقولن الله එමිහුම් බුනාන්ති අල්ලාහ් එකන් කරවි අල්ලාහ් මක්කා මුෂ්රිකුන් එමිහුම් බුනාන්ති අල්ලාහ් අනින් ආයතක අල්ලාහ් යකුලන වල ඉන්සල්තහුම් මන් නස්සල මිනස් සමාኢ මාන් فأحيا به الأرض من بعد موتها එමුණ කලිෆා සුවාද ප්‍රවැෆිකම් ගවානම උඩුම් ෆෙම් වෙස්සමනි කාපතෝ අදී ෆෙනුගේ සරියන් බින්ගර දිරුවනි කාපතෝ සුවාල් කරවාෆියා لا يقولون الله එමිහුම් බුනාන්ති අල්ලාහ් එමිහුම් බුනාන්ති අල්ලාහ් අනින් ආයතක අල්ලාහ් යකුලන වල ඉන්සල්තහුම් මන් خلقهم ولا إن سألتهم من خلقهم كلفان بأمن سؤال قربا فيها إباميهم حتى رافمني كابتو لكن إميهم حتى رافمني كابتو سؤال قربا فيها لا يقولون الله بنارة الله بنارة الله مكة المشركون بس إقرار توحيد الربوبية إميهم مسجدهم توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية إقرار وتبيغة ميها طبيعتون فطريتون اقرار وي توحيد الربوبيه اگتن الله حدواس من انسان كنن الله ديرون لبي هريها مخلوقن الله حدواس من طبيعتون الله رب انت كما اقرار واغتا هريها مخلوق الله حدواس من طبيعتون رب انت كما قبول كرవేගتا ربك اي كان اميكن ربك اي كان اميكن قبول كرవేගتا الله لبواس من engkau insana fitri gotong ena gabul Qur'ane Allah adi nulafa kamu insana jahil kamu ena beer furang ena faal kurani bay mihun Allah wodigen nuwa kamu etistu misalaka yar nula bay etistu Allah wujud wa kamu inkar Qur'an Allah wodigen ba kamu inkar Qur'an baawar me holgon men rajya gawsaba ule baawar emihunge nulafa kama emihunge jahil kamu haigatu ge beer furung emihunge faal kurani ko emihunge bisnada kamu gawana memna gabul kurawena Allah wodigen ba yak shakya bes ekutang Allah labba fani dunia kainat kaun komme echaka algon balala fi komme dimaya kan algon me nazar ngada fa bisnada kamu gawana ma rabbak wodigen ba kan algon nang ha ma gen dana fitri goto ko mi dalalatul fitra مخلوق مچا الله ربوبيه وانتكن ثابت مك دليل تو تريغ دلاله الفطره فطري گتون انسانا ge fitri gotun insana qabul Qur'an Allah wodigen baaka rabb wodigen baaka fitri gotun dem niyannani dalalatul anfus nafsuta dalilukum nafsuta dalilukum Allah rububiyya wantakama nafsuta Allah subhanahu wa ta'ala insana ge nafsu hadda famiwani warabas furiyama gotegga eya meduga miyaka suwal besnu vedde gotun adi mihatan miyaku suwal ko koffay besnei kivegen to miweni guna wanan miweni tana kumini labba kivegen to
ei miha bisne ko tang ha furi hama ko Allah subhanahu wa ta'ala insana tarkib kurabah yani insana ke nafsan insana bisna na fikam gawana ma insana ha me gandana adi emme kuradum takam ke emme warugada in heki insana ke nafsan ena bisna la fikam gawana me ha me gandana kuradum tarab ko digan wak Allah subhanahu wa ta'ala insana furi hama hadwa insana ke ගුණවන්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවනි ඒ ගුණවන්තන් එකශීලම් වා තනෙග්ග ලව්වා සේවනි එවස් මියකෝ අධියද දාන්න සුවාල වස්නූෆද්ද වස්ූෆදේන හගීගතුව මෙනි ගුණවන්තන් මී වෙනි තනකුමි අල්ලාහ් ලබ්බහමන කීවෙගෙන්තෝ නූෆදෙන සුවාල හයියද එහා ෆුරිහමෙන් අල්ලාහ් අද්දවාගනි වසවරකුම් ෆඅහ්සන සුවරකුම් ව ඉලයිහිල් මසීර් kalange tebani sura kurabba fayani sura kurawwiye adi tebani do sura riwati kurawwiye kana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim amaganu timang Allah insana emme riwati battamuga insana timang Allah heddevi e insana heddeifa battama insana visnada ayruga mi aturalifa wa aturaluma Allah subhanahu wa ta'ala insana gunawantang aturaluma fawa aturaluma insana visnada fikamuga wanama insana hama wegen faala wegen daane uladumanta ver rabbaku wadigen waaka Allah wa ikram nafsin wa ma sawaha nafsu gandevame adi nafsu furihama kurawwi faraaj ves gandevame nafsu gandevame adi nafsu furihama kurawwi faraaj gandevame e nafsu evani furihama koddevva Allah subhanahu wa ta'ala mara furihama gotaka e insana fikuru ga nazarakum insana e nafsu ufedifami wa gota visnada bikamu gawanama ena kita shakken nu fedena Allah detere shakken nu fedena emete anet dalala ei dalalatul afaq ei udarasta dalilkum Allah ga rububiyyawantakama Allah ga rububiyyawantakama udarasta dalilkum algona mi udarastaka bala visnada fikamu gawanama algona men hama wegen dane rabbodigen wa kuladumanta hikma ivanta kala kodigen waka udare habbala fikam gawanama me bod udares hatar udares algon man hatar udares hatar farata algon balala fikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala kuladumanta kan ekala kodigen waka algon ha me gen dan suwal no fede Allah wa ikra fani sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Allah ikrafani timang Allah banana dakkawa hushime timang Allah kuladumman takamuge hekita udarestakunna wa fi anfusihim adi emiyuge nafsu takunna hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ay banuna faalwe bayan wejjawma dan denne ei haggu ilahukan haggu rabbukan ei faalwe wejjawma dan denne khalil fan ge ros kalanga nufudeje uriha kamge maccan heki wodigannawa farate gotu Allah me qur'ani udarestakunna nafsu takunti man Allah hekita dakkawa ushi ema udarestawge man hekita labba Allah subhanahu wa ta'ala algona mi irahadu osse gotu ge nizama balala yaruga algona man visni gendana hada furhama hada warugada kuladumwanta ilaha ko hingawa nizamek kamam mi bayak makhluqun takengan kurakam gawanya eha furihama korennu da algon men ngena algon duniyege kandatta hingaayruga ebbes kame furihama korennu de furihan chantake men bossulla dos kola komitani kuriya demme men bossulla ofiya kabbalali skoola kabbalali adi enunda era kabbalali kam gavies nizam takabbalali men bossulla kuriya eki algon men aki uni bay insana kuni bay ekama kuni gambala irohanda tarita heddewunu duwa husura ferigen barabaran etaketi ara ossemun edani en evvesecce anen echka ararumen nuwe evvesecce barabaran egen duty barabaran ada kuram eden lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara walal laylu sabiqun nahar Allahu akbar irakam me karigen nuwe handa arahanakun handa accident ume adi duwalakan me karigen nuwe regala vor kuring ngaume mi takati mihen accident uwe kanta tabun e karigen wa kanta taken nune Allah efadan furihama nizamek ge tarum takati labba
Furiham nizam ke danu barabar etakiti eda or kuram ngedani. Yamata jehende barabar etakiti e duty ada kuram ngedani mi udaras tak ngalona bala di malona finna ngedani. Eva e verros kala amru fula dawra ngedani e engge dimalaka jehemu ngedani. Mikail edani vilatan lafam Allahu amur kurat vitanaka etanaka gengos jama kuram etanaka varevsani. Min Allah nabwa for nizam takaunuga mi udaris takabbalani algonu menna mikan kan hama ve faala wegen daane adi algonu bisna fikor ko fikam gawanama Allah ga rabbuan takan algonu menna hama wegen daane ema mi Allah subhanahu wa taala ge makhluqun ga macca Allah subhanahu wa taala ge rububiyya dalil quratin goi mi bayan wegen mi diyai adi hama ifadain ilmin bayan korba Allah subhanahu wa taala ge rububiyya kananga makhluq macca dibawataka ngade dibawataka ebbawataka ka rububiyya amma dena rububiyya khassa rububiyya amma yani kani huriha makhluq e rububiyya ge daruga shamil wegen da rububiyya huriha makhluq baki makhluq istisna umen neti huriha makhluq e rububiyya ge daruga shamil wegen da rububiyya e rububiyya amma misal ka rizqu devu marufadi rufu mi huriha makhluqun ge daru shamil waganta huriha makhluqun Allah rizqu deva e kafir kam gavies mu'min kam gavies muslim kam gavies munafiq kam gavies amai mi hunge rizqu barabar mi kam dana adi hen gireta ke kam gavies huriha makhluqun e ge tere shamil marufadi rufu huriha makhluqun shamil e ki tamme mai mi he kam gavies marnu mi takam hunna emme mai makhluq Allah ka nabiyya Khalil fana mukhadab kurab Allah kura innaka mayyitun wa innahum mayyitun Khalil fana sawahare wada ganwana demi humas marwanate dirubana hurjana hame ekaka wassalam began deven Allah wa kura ya ma'ashar al-insi wal jinn in istata'tum an taqturu min an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan e jinninna insan tiyabani una urtakabil kan kolegga filene kam gawanama nikam fila bala Allah akpulu darhu salam ay fumatta nikam fila bala e kamen nuane tiyabani nakawar ko da baraka e kumenu ye barane te tiyabani naka libi fay Allah dirubana huriyam gennawana giyama to hoga mi duniye ge wujudan aha bayaku gennawana mi rububiyya ge daruga shamil wegen eba ade mi rububiyya amma mi kiyani rububiyya amma huriya makhluq e rububiyya ge daruga shamil wegen ba rububiyya e misal ka rizqu devu maruma dirubu temmen rububiyya khassa rububiyya ki wakibaya ku Allah subhanahu wa taala ge rububiyya ge daruga shamil wegen ba rububiyya wakibaya huriya makhluq nannu e misal ka hewla fami Allah subhanahu wa taala hidayat dekkim emi hunge dua ijaba devu emi hew kan takat tawfiq devu mi khas rububiyya mi huriha menaka hew kan takat tawfiq nulibe huriha menga dua ijaba nu kodeva Allah subhanahu wa taala huriha menaka hidayat besul dakkawa huriha menaka hidayat besul dakkawa ehma mi rububiyya khas rububiyya makhluq machange baade mi debaya e rububiyya amma ka rububiyya khas ka rububiyya amma ki ai e rububiyya daruga huriha makhluqun shamil wegen da rububiyya khassa ki waki bae e rububiyya daruga shamil wegen da rububiyya temmenna me rububiyya Allah ga tauhidur rububiyya ya fushwara bae kan tatta algon mangadi fahungan darusta ho gae kan tatta adi bayan Quran insyaallah ege bae kan tahu tere misal kan mi khawnuga mihinga kan tatta ho ga macca makhluqun ge tasarruf wa kan i'tiqad khawnuga bae kan tatta ge bae bay mi hun ba itiqad kure bay mi hun nang e tasarruf kurum ge ikhtiyar libi gam bakam kaun ge bay kan takurum ge ikhtiyar libi gam bakam e rububiyya khilaf hame fadain Allah nun farataka bali bayya shifa devene kamang itiqad kurum rububiyya khilaf fushwara kan tattangai hame fadain rizqu mi hegge rizqu tanawas kod devene kama wata rizqu dati kuravene kama itiqad kurum ei rububiyya khilaf Allah nabiyya hadis kuravafani inna rizqallahi la yajruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu kari Allah rizqu
දහිවති මීහෙක්ගේ දහිවතිකමක දමයි වෙස්නු ගන්න වෙන්නේ අදි නුරුහේ මීහෙක්ගේ නුරුහමක රද්ද වෙස්නු කරේ වෙන්නේ අල්ලාහගේ රිස්කේ එම රිස්ක කන්තගේ අල්ලාහගේ කමෙන් ඒ මීහක රිස්ක තන වහෙන්න කොද්ද වෙන්නේ කම බයි මේ හුන් ඉතිකාද කරේ මීහ කොහදාලා ෆන්ඩිතෙක්ගේ සවබුන් එන දෙච්චගේ සවබුන් රිස්ක වස්තන වසගෙන් දානක රිස්ක දතිවගෙන් දානකම බයි මේ හුන් ඉතිකාද කරේ hama ifadai tufan వచ్చామా వయం హడి ఉతురచ్చేగో వయం హడి ఉతురచ్చేగో hama ifadai musibai kurimatiwa bagutuga zamanan hadi uturacచేగో hama ifadai allahge rahmai allahge makhluqan nisbat kurum misalakan warawe hun vilaganan ege zaatan nisbat kurum natariyakan nisbat kurum ඒ සබබකම ගබද විදාන කමක සීදා ඒක ذاتන් නිස්බත් කරන ඒ තවහීද රුබුබියා ෆුෂවරා කරතයි තවහීද රුබුබියා ෆුෂවරා කරත අල්ලාහ් බරකයි ලබ්වාෆ වාකන් සාබිතුනවා එච්චකම් බරකයි හාසිල කරන ලෝතොල ලීමා කම සුම්පා වේදාන කම නොත කම ද බරකයි ලෙවිගෙන් දාන කම ඊතකාද කරන මීරි හත්තා රස්මි තවහීද රුබුබියා خلاف واقن تت توحید الربوبیہ فش ورا کن تت مکم کے بائک کن تت کے تفسیر اور میں فهم ان بای درف تو بیان قرآن ان شاء الله دے میرے میں حساب درس من مالانی ان سوال میں بے بلا سوال ربو دے